Oke guys, sudah basah ini guys. Ini guys. Dua tiga empat. Nah, boleh. Lompat terus ke. Duduk atas nih. Depan lagi sini he. Oke guys. Dah apa yuk. Oke guys. Ini udah nih. Hah? Mami. Sini lagi ya, tan kemarin ta. Nah, kayu mana mandi? Dia kan sini dah duduk. Adek. Oke guys. Kamu melungkom deh. Mami itu. Tengok deh, dia okey ni. Hah? Mimi ini. Ini kayu Ronu. Balung kayu dah. Mami itu mami mami itu. Pegang atas. Okey bang dah. Dadah. Aman. Mando, let's go Mando. Bele bang, balon. Kak Owa. Balon tak. Kak Owa mau ke mana? Mau ke Gunung Brayeun ya? Terus. Kiko. Betul guys. Lagi suka ambil ke guys. Nar. Aduh guys. Lelaki jadi nelayan guys. Hah? Jadi kita bisa menghargai guys. Ada api mahai-mahai ke loh. Hebat juga nelayan guys. Kamu, aneh nggak habau laut. Pedih tak guys? Nampak dong guys. Kak anak dua tu. Sedih tak guys? Mana merempok ke nama guys? Oke guys. Kita sampai mau dah. Pegang mas kaki. Sini aja ya. Mana sana? Sini aja. Sini jauh. Hai, bubu kenan oi. Hai. Bubu kenan.